good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok chaba Northeast Dialogue ta John Mabam na tanamnok chari. Madam gi tholokpa tungan ba isu singi matang da khanana na ba semjariba platform Northeast Dialogue ki ngasi thamjariba khanaba topic ti Manipur Da Santi Hanjillakle wafam asimak khagi Manipur gi governor Ajay Kumar Bhalla na khagi home fudraga mapan suba India ki ning tamba funky bagi thoram koi Manipur ki hanba rifles ki parade ground da pangtho ki ba thoram da mahna phongdo ki ba wafam se koi point sing da khara koi gi Manipur ki irang sigi matang da koi gi government ne am kana khonara kan da se santi che tamna hanjala e amadi law and order han da leramba fium duga hausika yengna matam da to ki matik fagale amadi irang sina sokhalla ba koi gi internally displaced persons sing si koi gi yamna athuba matam da makoi gi masa masa gi mem da hanjilak na bagi da mukta government na koi matam ma lepaga leire habigi wafam phongdo ki ba tare masida koi Santi Hanjillakle habigi wafam phongdorpa singsda phongdorpa sida koi praja singsna di hozik koi free movement yada bagi potam khaklei adagi koi IDP singi mayum da hanjilan bagi percentage yamna leitubari na koi irang Hanjale Santi Hanjale habigi pot se koi kadai fawba chumi bono na tragana koi mitmang da koi uba se ifang phangjaba oiban na koi masigi wafam sidani ngasi khana nei na gadori ba se koi khana nei na bada saru yabina bai koi studio da election na lai bir ba expert panelist ma'am da saktak chage ahan badai ka khumna bo chage former acting chairperson Manipur Human Rights Commission Pabung KHAIDEM mani Anisuba panelist HEMCHANDRA Express ki editor oibiri ba oza HEMCHANDRA salamni oza busu ikai khumna bo chari Ahom suba panelist political analyst oza HAOBIJAM GITAJEN oza GITAJEN ikai khumna bo chari ayahan base babung dalak chage babung Santi Hanjillakle hari akogi leaders sing nasu adum mak khogi oiba public speech piba matam amadi media speech piba matam da so dumak khogi Manipur Da Santi se tamna hanjale haba wafam se khogi yamna toina sijina ba wahyam khakni oriba se dubu Santi Hanjillai haba se karamna Santi Hanjillai bano khoi nomai kapal lep ki basina Santi Hanjillakpagi steps sing oigadori bra haba wafam sine pazamiam da khoi japam naraga le base maroina khoi national highway sing je free movement yadribani adoi taragadi Santi Hanjillakpasida free movement yabasisu Santi Hanjillakpagi khoi khongtha amakha oiduri adubu free movement se usamak yadribani bam kamai thamini hamna yamna phajaba topic ni khoi ge hojik leiriba Manipur gi sei ani makai pharaka doraba ada khuntak lansir bugi mong da leirba amaga changna doraba lam amaga chana ba yana doraba between the two communities asigi leiriba asida hauge ba 15 August governor na Manipur se Santi Hanjillakle haidana haiba asi gi matang da kadai bo chumi chumde natraga hanjillaka na kalam phibam no hanjillaktra na kalamaina hairi no haibetu khanana bageni am phajaba topic ni hoi amaramda sambada Manipur Da Santi Hanjillakle da hoji oiba sida hanaga di manadre da ko amadi khen bom leireba hana nomai pangka takapna ba kukila lotu basingna mete da Hatna ba yom mai thana bhona ba maduba mulaman khumbada maitena defense tobada kuki attacker sing mayokta amuk defender sing na defense todana adu makhut thokna bagi monga chai ani romasi lakpasida president rule haurakpadagi masi khara phamtharakpadawna masi kanagumana di gamenna honadana tobani aina claim tobiya koina di adu maina laude Aigi tenki da tamliba sing anaiba se pomnai nerabale kom lenangum ba toti pipe tegi tenki mathanna lerambasi aina kariguma hida amata hapa tawdana pamthana bage mechanism lohana bage mechanism amata tawdana asum nomni humni thammo bako ising se dum phamdarakani aruba nimi khalani mathungda di aruba sing orakana haba trek robe sing ama adorade Madu Matanta Rujarapa, Matanta Pantaraga Taurapado, Adusu Apaba Port Amo Oidimnaba. Sumaina, Sayani Makai Parakaduraba, si Kana Wumtana Kamdaba, Kana Wumtana control to Daba Maru and Gamena. Prajagidi, Langjava, Laujava, Masilo, Lokono, to Tobiu, Tobigano, Hibisi, Prajamang, Matoni, Maru and politician, Singna, ruling party na, Adigidi, Central Gamena.
masi irang si lotion hanna bo hon ga dam na ba irang si yam thum na as soon as possible me om na thoke bidu me ma taruk tare adwai da hapta mi manung da central government na dak launa si pai thajal pa horik pa ge adu da chap chana to ge haragadi adum lotion lamba ya bana adu lotion da dana sum la tha ma ne ohum mari ma chai ama chai ani ahum changa ka dor changa e aji babu da karim taude da sum taunara abanina landu taudana lerabni mehat mepun taudana violence taudana lebedu kara hanthare chumi violence tauba mehat mepun taudu hanthare adubu santi ebidudi oirabra. What do you mean by peace? Santi ebisi kari hairi freedom from disturbance, tranquility, a period where there is no war. War has ended. Haibadi ayat akai leitaba disturbance leitaba adugumbagi free oiba adubu santi haibanaba. Adude lambi chatok chachinda free oirabra oide. Yes. Karigino. Adudege Maitai population la kuntra ge manungda leriba Maitai leching taraga mari manga so chanpoda leching tarar ke samna aduga more romda leching ani ahum rom kangpokpida ani rom hairo punna leching tramri tramnga kun mo hairo Maitai leching kun muk ase moi yahane ge leiphamda moi si khunda leita ba yarabra yanana basilabra then Maitai de ge hairo asomdona kana kuki aseng bahana lejaramba beli da lejaram sing ado moi chu laga leibi yarabra asigi pot asi yadri aba sumaina community amuga khaidok na raga leibi gi mathakta amuk pulap ki oiba lambi national highway yes animakta atai chatpa yarab moi chu check tawdana Maitai yawbra haibi gi nama da tawram gi wala igare asida Akoi Maitai na achouba larger population amu oiliba akoi chatpa yadrabana. Likewise, kuki na su mathakki dadi yai Maitai romna changpa sekmai romda lakpati moisu yadrabana. Ado sigum ba apan ba thing ba disturbance mayam amu leiba kanana tauba Maitai chatpa da kuki nekta thingbai wara kuki chatpa da Maitai nekta thingbai wara nati Government of India na Simba ani mukna ba ani lerabani ani je chatpa hangoi na ra ba kuki dai ko thingde na ha kan hai cho hai ko thingba leite amoina risk lo ga dab ni hai bidi lambi free oina chalanga dab si ko men chalanga dab ne ba free oi da bo se kuki lamento en singna apan ma pirakadra natraga atoba tokpa kanglup na lutar na dekoiti tobusingna apan me pirakadra highway government na action ma thone maramdi national highway is the property of the Union of India even though Manipur state amagi jaga da lejaraga so state ki responsibility karim gai lerga so hand over responsibility di National Highway Act 1956 ki matung ina amso atai National Highway law ki matung ina center da choba magi jurisdiction leirimna aduna sigumba mayam sida free movement da freely koni hingbangam da ba ai koi gi leiriba ayok chapu haitare value sigi manung khakta da Maitai se adum onta onin torga leba karima mapan chake harbisu lupa changwa chatu lising amana guwahati chatpa yarambado basta hojikti lising tara na kunna da ware ba Delhi chake harbiti hangal da bhara se kodong sabasu adumba koi Air India ado tongan ba private company leiriba singisina Indigo ado da leiriba singisina longning ba mong da lawre ado gidang taiban High Court of case pending labum tawriya ba aduna sigi phibam asida hoi head of the state oina mai da high jabata bani haibum thopani ne kayuna koi Manipur se santi leitri ko koi chakselo ko haina haiba sarkar gi makok amana adu haiba hona de aba koi se hanaga manadrabni santi dila abni ko adu sina loiba nate kone mu khata haningi sida pen thokpa yadri Ako yam togada ba wali wata sanana lambi chatpa yanana makhona na ba makhata na santi purna ba hona ri haiba ma changya ba asida su question nama BJP gi lusing masing na khangde amam na khangde Bharat sarkar na Manipur sarkar ga
ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯒꯤ MLA ꯁꯤꯡꯒ ruling party na ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯨꯝꯗ ꯆꯥꯗꯝꯈꯩ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯕꯠ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯍꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥꯅꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯟꯕ ꯊꯕꯛꯅꯣꯕ कुकी अंडरग्राउंड मोद नमथगदबा नत्रक करिनो यानबा पुरकदबा मन तौगदबा दा तौगदबा होनरे कौदना तौरे अदुदगी भेली गे नसी तौन तौरे नोंमक कोकोमेगा अमुकोगा फोस्का अदु उनहले जाय हरगा दुम लैखरे अदु एप्रिल 12 तगेसु अदुगदु उनरे जाय अनले मखा ताबसु लैते ख्वाइदिगे मरुइबा उनगदबा सिनगदबसिबु मणिपुरगी मसक नाइबि मियोय इमिनेंट पर्सनालिटी सिंग अदुगा ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ ता लेबा कम्युनिटी लीडर सिंग स्कॉलर सिंग इंटेलेक्चुअल सिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेराइस एथनिक ग्रुप्स 35 communities की मनुदा मेजर कम्युनिटी नागाने हारिबा कुकीने हारिबा पांगनने हारिबा मितेने हारिबा सिंगी मरु मरु ओइबा बाइलाइसु हाइबा अदुगा इंटेलेक्चुअल politician मैम से उन्ननब खोननब सिलब्रा ए अदु मम तौरी अदुदा अदु तौरे अदु ओइदौरे हाबसे खोन पाबि यायबा उन्नबदु कले हायन ngangleriबनो हाबदु हाइदोकनु याय अदुदि confidential थमु बट सुमायना तौदना मेते लाइसु हाइबे सिंगा नागा का कुकी का पांगल लीडर सिंगा चर्च की कांगबुगा तौरे दे लीडर फमिना हले हाबदि ओ अमदि तौरी ओ अनि सुबम तौरी हाइबे हाइगदबनेबा अदुगुंबा अमा 자 어제 보고요. 대 로는 간다 한미기 라운드 쳐럭보다 MLA BJP기 아따이 또 그러네. BJP나 나트로 머니푸르 투가이나 버터리시고 BJP기 MLA 쿠키기네 하이바 मंत्री अनि यावरगा MLA तारे असिना तोरबोर्ती नरेंद्र मोदी इनसे तोयना हाइमलेदना मयामना बुखीरे हायरे नरेंद्र मोदी ना अमित शाह ना मणिपुरगी लेजिस्लेचर पार्टी MLA कॉन्ट्रैक्ट तारे हाना कॉन्ट्रैक्ट होएगा मंगा हम जेडीयू की चंगी दुका कॉन्ट्रैक्ट तारे निद्रा कॉन्ट्रैक्ट तारे छे कुकी तारा यावरगा लाओ दिल्ली दा हाइदना नरेंद्र मोदी ना मधुगी मरमदे एक्सप्लेन तौदना नोइना तु तौदे तु तौगनि लमहेले तु तौगनि पार्टी याउना मणिपुर थोगायना बनत्र एंटी पार्टी की ओइबे थबक तौरि करिगनो हाइदना मधुगी भाप तारमदबा सिंगतु ताहलेरगा जुदि नोइ पुंदना सरकार सेमनबा तौ प्रमामनि हाइदना तौरगा इलाइलाइना सॉल्व तौबा याबा नत्रो अदु तौरोयना तौद्रगदि ओके माना शांति से इसिंग फमथरक पंगाइबदो मथंतबुदि लाक्सोयनि लानजु मथंतन लोरकनि चहीदि कया चंगबा याय मथंताइजु लोजरकनेबा अदुबु अखोइ मियामना पामिबदि चुमने नंगै काबना लेबनबा लेपम सापमदा हंजिनबा खक्तंगी अदु नतेबा अदु नंग हक्तंगी शॉर्ट टाइमगी नेबा लॉन्ग टाइमदा कुकी एबे कम्युनिटी सिगा मैतेगा मखाताना करमाइना लोइनबा यागनि कुकी हदि कुकी असेंबा हाना लेबि सिंदुनिको कुकी हारि सुबावबा लाली कुकी हाइसे लौथोगा के थादौ ओइना से थादौदि पुनमा होरेदना पाइते ओइना मार ओइना अदि गांगते ओइना खोंसाइ ओइना तौरेरगा हानिगे अरिबसिदा करमाइ तौरगा पुनमिनगनि लोगी मतुंगिनसु ILP गे 1961 गे ममांगदा लेरम हाइमा म्यामचे मसे करमाइना नुंसि चानन लेबा याबा करम पॉलिसी प्रोग्राम म सरकारने तौबि याय हाइबसे असि पांथोक मिनरबदा अखोई अफबा मोंग ताबो ओयदोरिमनेबा अदुइदंत प्रजा अखोई पुनमने अलर्ट ओइबम संगे हामना थमजगे ओके हम फजन तंबिख्रे अखोइगी शांति हंजलकपा हाइबसिदा अखोइगी गवर्नमेंटना अखोइगी शांति हंजलकनबा मदि मणिपुरदा इंगतबा पुरकनबगी स्टेप्सिंग लौखटपदी अदुमक लौखटख्रे अखोइगी अदुबो लौखटख्रिबा स्टेप्सिंग तौख्रिबा थबकसिंग सिगी अखोइगी मपुंग फाना माकी तंगताबा रिजोल्यूशन अमा पुरकपा ngamdaba aduna अखोइगी हौजे फावबदा दम इरांगसे कोई नोंमै काप लेप तारगसु मपुंग फाना फुल्ली पीस हंजलकपगी पोसे लेबयु उदबगी पोतनी हुजिक लेरिबसे अखोइगी CSO सिंगा अखोइगी नाकलानिमकी साइकी अखोइ CSO सिंग उनरगा वरिशनबसु दमक मस अखोइगी तौख्रे अदुबु कोई वरी सेसानब यासनब पुरकप ngamdaba अदु खकिनी हुजिक लेरिबसे अदुबु शांति हंजलै हाबसिदा अखोइगी करम मखलगी शांति नो हाबे क्वेश्चन सिनि अदुमक हंगगा लेगदरिबसे मथंग से ओजा गिताजेन दा लाकचके ओजा
Babuna shu jam phasana su thambigre khoi Santi Hanjillakle hai se khoi karam khal gi Santi Hanjillakpa oidori no hai posine khoi law and order gi fibam se phagale hai but khoi gi no make up a left about do khaktan left ki badu khaktana khoi gi law and order gi fibam phagalakpa oigadori bra duga Santi Hanjillakle hai basi karamba angle de yang kana khoi gi Santi je Hanjillakpa oigadori bana ozagi web opinion kamai thamini Han to the knowledge window yang biri ba Manipur ja koding ka khun usari ore nang sigi panelist mention biri ba tamo khaidem mani oi tamo HEMCHANDRA host biri ba chan ka khun usari Santi Hanjillakle hadi am pai chan ko sidena hani ngai shulai de yam kana gadagi kai kai ngang ora ga so dum kanom chakhini ko adan hai khoi gi Santi Hanjillakle khudam je Santi governor Santi Hanjillakle hai khudam je aina tentak na sum thamdan khare lai ai khoi gi hogi ba February gi tang terang do jagi piar thamba ki hogi bani ko yes piar thamba hogi bidina khoi August ki tang ngan hang tek teragom do da tek train thong phung pha re tek terang do jagi amuk continue tha taruk ki amuk piar chatha ba hogre mamang gi tha taruk ki oiba piar si da khoi gi se Santi lai hai khudam si tha taruk ki manung do da khoi han gi lenga am le lenga tu khoi legidra matung piar legra manung da tang kunga nipan tha ani 2025 ko ai se take terahom do piar thangor matung da tarikun ga nipan da ko maru han da open firing to khol ini ko moi ka khol ini phone na si piar manung gi ori ni ko sumai pari musan thamjara ke ko okay tarikun ga nipan tha ani da open firing to gore ko maru da do that 16/3/2025 ta ko 16/3/2025 ta ka dore luang them mukesh ko nipa ma ko khoi ki sampatagi luang mukesh ko nipa ma sai kun sura nipa ma ai khoi mana thogi ba gari number ko Maruti Alto 800 MN05J 0018 gari siga pula khoi LL lapur hai tare ko inau se thim phangdri ko LL lapur hai ta mo thim phangdri si PR manungi wari ni ko ta mo thim tuisi ko that 16/3/2025 ta angang ji inau ni pa ji ngasi ko khoi thi phangdri masai gari phangdri ko si haji ngasi gi leiba governor gi PR manung si gi lengak na gari step lo khot pi gi ha ba si mo khoi khangjaning ba le mai PR manung gi wari ni ko adu ka muk de 25/2005 25/2005 ta 2025 ta ai khoi gwal ta bi ko thok ngasi khoi dum EGM am di am ju ngasi strike to play tor le ko ai di puwari da pitribi gi puwari da ai khoi history mo le horga do ba terrorist natraga na khogi ngasagi khongjang tengen ba group kuki terrorist natraga na kuki khongjang tengen ba mioi kharana haira je bako abuje sengdo mioi kharana Manipur si khatnari sainari haira gasu maitai lakpa yaro haina thingma di ena da chas thingmo yare ka skai dre bako khogi urkhulda Shiro festival to gotum da maitai chatpa yaro ka haji di hairo ka skai dre sauna ramina adu Manipur muthlaga chatluga Manipur thabi yar haik taraga di sagi area si di da whole Manipur si terrorism gina kuning ma leba amo oibagi mami ma jam chong tare adugi manungda madu sogat po oina ekhoi bu ngak uso seluso lanthum property ngak su tharak ba center security force ki miu emana du ko ekhoi ngak na thare ba center security force na adu su Manipur lenga ki ekhoi norman kana go individual amagi Manipur thar sab sun tab ko Manipur lenga na lenga ki adugu MST bus tamada Manipur ha muthlaga chalu oina madu sifoyam thingini ko masi pichim gi malem to thaba mane ko ado kanagi irang thoktan nabagi da kanagi do support chiliba terrorism do support chiliba ko si biar manungi lani ko se sima adagi den 19/6/2025 yes ningthokjam biren ko ba phuwala da lo ubasang matam da open firing to doi phong na labuk tan khun dan kumthara kanda nomaina kapaga halagen na khogi intention na lakhe badu gumba kogi terrorism gi aphong nomai kapada ningthojam bire chai humpu hena helaba hanma mokta nomaina parhi wari khoi tabira mani ko si PR manung gi wari ni ko se sini peace ki khudam je nam nungai wari ni do peace la haramina dum jomani ko adu khudam disini lai phim je kano khun hangjaning je ko den amana ngasai koi tamo mani sai bi gre peace ki mek la khudam ma hayo haragana khade mek la khudam je kana da khoi chapa yadri ko si peace makhala mani ko aduna kano se khoi gi kaida khoi gi atra han ba se kamai han na ba habidu makhui jum nei namina se ba ko an hoji khoi haijaning si honorable governor na pikiba directive Manipur da irang thok matam da ekhoi khulai thingal ka do buni 7 days mung thingal ka do na have poto Manipur ge dum khunga ko chai naw mayam gi ke dawre opal
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯤडियाꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯇꯣꯞ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯥꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯟꯅꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯗꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯨꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯕ ꯈꯨꯗꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣ ꯁꯦꯔꯦꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯤꯀꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯤꯡꯒꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯅꯣ ꯁꯦꯔꯦꯟꯗꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣ ꯁꯦꯔꯦꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗꯩ ꯈꯨꯟꯖꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯐꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞꯇꯥꯡ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯈꯕꯔꯗꯀꯣ ꯐꯣꯡꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯨꯞꯇꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ सिपाही मैम थाजिलगा ngaka thamaga koi प्रजा मैम hanjalangani hairagasu aikoi da apprehension ama aikoi threat ama aikoi sum leiramina poto aikoi da da chingnamai leiri ko chugo mayam ji koi yengjara kan hauji koi hajaningi si aikoi hoi dongmai kapa du budi koi dongmai kapa budi lepkhre ko masi su aikoi karani dra aikoi gi yam nungai ba koi gi director amana phajana iba du musumangi lamo ibnina sai area sita gak tangak siwa budi ngai khoi sai wak sidung ka phigum si kan haiba paring amagi sinmati am yawgi arena to ne leiri si ko aduna adugi potuni adu horen amuk director aduna amuk mawong tartragadi asidi yararo heng hak kaphandragadi koi film ji phajaroi dari gaina adum to holpu yam misu leiri hai tare ko sing ko ara koi da suspicious am koi chinghan hai tare ko praja singda ngasagi peace leida haibagi khudam je tasingna haidring aida peace ki oba mami ma upi oba koi ko khudam moina free movement bu eraga su natraga na ngasagi chusampur da koi mi tara kun puraga kunthari pu puraga aikoi full security pura nga kanda masaga masaga memna thamakanda lehele haiba khudam ma ko thambi adu dai koi thamoi pian ge ko adu cookie di lairadana aikoi na periphery area da sang madang sai karai sipai na dum thing ipong thing lei hai tare ko adu di moina thogok thoning da bar tagana pam na thogok thon da bagi oiram basu yai do ga su aikoi da apprehension am di lehele hai tare ko aduna sai ga je yam thuna peace oire ga na haidok posi sai karai ni khitang praja sing yo thajaba ma leitring ai da thajin basi si khitang wai ta wale aduna government na hire mina du budi leiramani ichan ko government na hire mina du di leiramani ko adum inapta abni pai leite du laibak thibam ni koi karo tung thungena ko laibak thibam di koi sai karai da sata mi ma di dum kar to yena thajaba potu di mamang tharu kong khar di nomoi maru chani nga charo heringa su leite ko maram di nomoi maru do imjang changa koi piso era bani ko phana kapa su palar piso era bani palar ga thaidu sabi ko hai ya potu te nomoi maru je ko kwai da ki chumba pot ma haiwar ta ga nomoi maru chumba leite ba ji khambra ada kapak tu ne kilometer tare chang na tare nipan chana kapak bada thanging ching maya chinghong maya kapak ba nong karo duna khoi rocket karo duna ko mishain duna moirang gi sandra rota mi gi thau tau je yum ma ta laga si ni dana chan ko sibogi apprehension la ba dokta de de na ma koktukta drone bomb si 40 plus nong ta gi na si NI report pi da bane ko chugum bagi yam sathi ba pot khara je khoina ngasai kana bu thajada na khoina sai area da khoi je am safe and secure oi ga je hai ga dun ha ba question nam le ko ana safe and secure oi ha ba si safe and secure oi ha ba si ngasai ka hai ni leihan bige thajaba pi ga tar ga di go mengi tok thor ko thok du ba tu khoi khum chang hai tare ko ana hoji ba bu di hoi hai ba du ni let's see yeng tare in the month of December gi manung da ngasai gi IDP me am mai no halangani ha ba gi insurance pi re go mena ko part by part hoji ngasai gi khoi da sum yeng jam matam da khoi ato to ba DC khoi thwan DC na ju khoi kakching am gi ra kai no DC am na ju khoi phongdok ba da khoi ta jai ko kakching DC na mali khoi gi mi lising manga ga changma khare leiramba khoi gi IDP ke mama khoi mi lising ani da ngai re ga ha ba sun phongdok bu yauri ko ado kai chram ko khangde ko ado hanjan la meng thin bi ra ba ju kai adu ma ju khangdri den man haju gi IDP da lei bai ji leng da na dum IDP gi hol lei odi aktam ni na mama gi macha gi matu gi macha gi lei bai di family me am ji gi lei ta lai ra me am nu chen ta nu am sat ni pramani ko bara da lei da na ko ta na kai go ma sin bang khara phang kan im manu puno honam sum yauri na su me am ning ji khoi da ngasai gi time frame ama da ngasai gi hekta government gi tohum do i thok to ro loi re koi tohum do to ro loi ha film na ta bai da ko yamna correlation oina miyam na thajaba miyam na ju ngasai gi IDP na ju harau jaba nungsina yamna thamoi sengba transparency ama da pose yamna thajana koi thok to min changi ko duna sai area se ina first round thom janingi ji koi government haibana amani koina ubna amani ko ana sai area se sai haijagi buduni ten tanong thom jara kanda koi hanak tha taruk ki manung sida every tha khudingi tha amamngi oina dum irang thokiba tha mari di koi irang thokre ko aina panjagari si
actual irang thoki ba matam dugi ba thama sinduni sigi manungda low uba chang matam naurina kuki myam kumdara nauri ka pakhiba kuki myam kumdara ga talakhiba kuki myam kumdara ga laur san lakhiba ko adugum bagi wari myam ni idra bani maram de adugum sindudi sagi minor oi thamjar he ko adugo sumna kanda nongmai kapa mi mangba adagi den Manipur buthalu ga haiba sugum ba sagi chapter singje masi PR mang thok po ne ko hanagi sahi ani helaba irang dung tongan thangmar kanda tha taruki manung da PR mang thuiba problem je sibdang de hana masi justice puthok yo ko sibdu puthok ninge ba khoi kan governor da duna chapchara tham ta honing ba pam do ni duna hasi fem je government na ngasi peace oi hai je ore posu ko isinu ko ore posu ko isinu duwa koi justice tum di koi mimang thamam chang ya ramar tham jagi chin okay am present tham bikro jagi ta jen na khoi gi leiba amada khoi gi leiba khoi gi leaders sing sina phongdrok pa wafam sing sine khoi gi praja sing sina khoi gi tar kanda khoi gi masina kadai phawba leibunu habi gi analyze to dori base majida khoi gi hojik se presence rule leiba khoi gi matam ni na khoi governor na khoi gi lengak se chalai ri bin na governor na harak pa wafam se khoi gi masida khoi praja sing na tar kanda haiba tare masida khoi gi Santi Hanjillakle haiba wafam mangkang phongdora bari na khoi gi irang siam da thuna loi gadoro male habi wafam sida khoi praja sing su khan gadori bari ai oza HEMCHANDRA lak cheki oza khoi Manipur Da Santi Hanjillakle na khoi gi governor na phongdoi maroi na khoi gi mangna phongdo ki wafam sing da su khoi IDP sing gi matang da su yamna khoi gi clear oina panba makhakta khoi gi chapchana moi gi mafam da mayum da hanjalakna bagi lenga na chapchaba matam amasel laptop tu na thamle haba wafam di phongdoi bat laptop ba matam do karai phobun habagi clear oiba adi pot di khoi tham da bagi wafam kale aduga law and order situation se hana ga harodi yamna phagale habani adubu law and order gi situation phagalak tar so poppy cultivation de madam chathar bagi pause da bang lady karaba makal gi santino prajamiam da khoi Santi Hanjillakle habagi thabak khongthang haitare masima prajada uhanbagi potsi de hosmak tadri oja kamai thamininge Santi Hanjillakle haragati kitang chana dong male Hanjillakle haibagi mo to ko Hanjillakle harati continues teen samata satli dana ko Hanjillakle ka haragana pra hata perfect tense sam sakhi do man do Hanjillakna ada Hanjillakle haragadi sum Hanjillakle sahi mari manga harasu yane ba sum Hanjillakle harasum yane ba aduni haining base aduna sida Hanjillakle na haibasi kada wa da Hanjili noise koida bapta da ba bakalta da ba yauri ba ko IDP sing phajana mayum da changmang ngamdri adagi hajik akogi hoi mafam kharada budi kitang janghan basu ure adu ayambadi hanagi relief camp sing du da leiram badagi kogi prefabricated housing sarga hanagi mafam du dagi hongdo han bane ba ayam tawrisi aduga mai magi hanagi periphery kogi area sing da leiram ba yum adi laikai du da sarga hanjin badi haju bhabagi oina di yaw di haitare adubu hoi moirangnom thangba saiki koktarom thangba swaisi da mi khara changkin gi ba hanjin gi ba budi yawre adu ta ga su madudi adu na masing yamba natti haibanida adu ma Hanjillakle hare Hanjillakle hairamini am tuna hanjin budu oirasan aduga masi intentionally akoi India government na Manipur da tangdu leita ba pyamse hanjin hanaba honabada puksil sing honari bribe se simbasu yam hangningai oi ba makhakne hoi South Asia da hojik oirei ba magi political scenario haitare ko ada India na sari yaushili ba magi geopolitics sigi mayam si factor mayam si yenga kanda Manipur da sum irang se sum sang tharagan lehen basi afaba oiro oi haibagi wakalon ama makoi da leiba mali aduna masi loishin gina ba honarak pagi mami dumadi koi da ui haitare masigi sisida miyam ji waram mani yam nungai ramroi adu masi loishin gibna phare kaina adugi wakal di manda ko magi geopolitics tu da somda masi lang le khoi soi tare ka har pagi adum do wakal lon da man ba haitare Myanmar da irang si thokraba matung si sida hojik Myanmar da China amusung Russia gi lanmi sing changthilakna hojik border surveillance yam kansa dare da ko adagi somda Bangladesh even Bangladesh na su adagi India da usilaktabagi mohong am sum lakpa adagi second na ki mapasi da China na airport sajel lakpa ada somda adwai da second na ki kilometer kunmuktang pak pa kunithu kundu pak pu dai da balang na tat khitaradi ong poksem frida duine ba mu haidi menman ta da ba phibam legi duine ba asiguma phibam ama lakpasida
North East ki state amada irang asum lehen ba habse afabo oiroi hane India gi lusing ba singi kokti sangak pa male maduna ta targa di khara sangna dum lerim su ya na haibe ya na khalle aduda yam lusila ji India gi wina di yam lusala pa ne ba sigi South East Asia da oirei ba phim si ki kanda India gi wina di yam kare na lusala pa phim ma lak ba si da lai thu uba thausa ru da ba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯂꯝꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯀꯥꯏꯈꯤꯕ ꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯖꯠꯇꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦ IDPꯁꯤꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯁꯥꯖꯅꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯟꯊꯝꯃꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯀꯣ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯤꯃꯤ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 60,000 ꯃꯨꯛꯅꯤ ꯍꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯤꯕꯨ adum election di pangthok khidna ko irang mak tu election pangthok ding ngam meba kaimta soyhandana adu radi si irang si di election duga haibam khangaktre ko aduna asigumba mayam si yengor kanda miyam na he haira ise manipur thokli basi di proxy war ne aduna masidi ngasagi director duna anytime losilasi haiba kanda adum losin khiba yani madugi losin gadaba mafam amusung matam dudi aikoina hajik haibadi warane ba aduna aikoida hojik leriba langiba miyamda langtak na haliba mayam si si kyam krin saki dunu haiba ngamde hojik amuka aikoina urise PR pamien hairam badagi PR sinum kaim to daba phima ma laabnina PR pamdre sagi popular government amat lehen biro and haibagi matang amsung yore iba ado yorok pasi mamangi aikogi MLA sin ka haibadi July tha da soi chemani ka haramani July de mo soi bidagi August ta si da soi ko semani haibani August ta si tangkhai jen gre ado sibaw da mamim to ude ada akoina uzabadadi aina hanju dom haijabani hojik maruina Bihar election se lakadore na ko October November sisida noi mikhalse pangthoni masigi mamangda Manipur da popular government am semaga khogi opposition gi wang ngangbam ama pidana ba moi soi ki honar kanina khalle aduna masil loi graba matungda akoina tajabane December swaida di anoba government ama at least maming tagi wora su semna ba honar kani haibagi adugum ofam layena tai kai bok chum no jide khoi haju maki udebani na haiba ngam moy ko masu uthok pusu ya ba aduga matam du di mathangi lakadori ba 27 gi election si only khoi 12 month adoi mutanga 14 months ko ko February to March asibaw manungda losin dori ni na asibaw da ila 13 months ko bagi matam amadi makoi da asagi sidal lairiba Suka kadong mandraba MLA kharadi matamdu da makoi da power je pichal laga makoi gi da khallaga election gi da mak yenga party gi da mak yenga government se semalak pa yai habagi ofam du ne ba leirise aduna masigi mamang da di anyhow Manipur irang se loshil laga koi gi kari haini
election di ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 27ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ 27ꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯅꯗꯔ 6 ꯃꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤआꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯤआꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯃꯛ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤआꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥ 3 ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯥ 3 ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ another 6 months extend ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯃꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯥꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯍꯜꯒꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯗ ꯃꯤꯆꯝ 16 ꯍꯥꯠꯈꯔꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯠꯄꯅꯦꯕ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯑꯦꯛट ऑफ टेररिज्मसे मी 16नेब अखोई पुनमना कंडेम तवी कयाम थुना सॉल्व तवी कयाम थुना एक्शन लौखली अदुदगी अमुक मखा तारप कलिम तौरक्तरबाउद ऑपरेशन सिंदूर हाइदना अदुगी बेस तौरगा मया तौदना पार्लियामेंट दाबाउबा अदुगी हराउब नुंगाइबा फोंदोक्तना अदगी हने 15 अगस्त की प्राइम मिनिस्टर की एड्रेस लाल किला दा तौबा अदुमक्तदा कया वांगना थागत खरे मियाम अमदा लोइना मदुगी कनोसि नुंगाइबतु पोहलेबा अदो मणिपुर ददी अदुदा उजिके लाल किला दा हाइगिबा अदुदा प्राइम मिनिस्टर ने पिरिबा मेसेज ददि मनुंगदा टेररिस्ट साइबा असे मरु फंगना मुथतकनी मसिदा कोइ कदोंगदसु कंप्रोमाइज तौरोय हाइबा पोट असि लेखरेबा अदो नाकल अमदा मणिपुर गुमदा तौरिबसिना मणिपुर सि माना इंडिया नत्तबदौना इंडिया नत्तबगी सुमादि याम तौदैने हजके रशिया गा कनोगा यूक्रेन गा तौरिबा अदगी कलाइदा तौनरिबसिंग असि मा याम याउदना खोतना मयाम दुगी खामदना खोतना मागी इन्फ्लुएंस तौदना को मयामनसु मोदीना वहाइरदी का हाइदना वन ऑफ द पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड ओइबनिना माना हाइबसि तादना माइ ममा येंगदना तोकपा खोटपा खन्नबा खोनबा यारकपा मयाम याउरियाबा अदा इंडिया की मनुंगी किसली तब है भी मागी प्रजा मागी इमुंग मनुंगी अवांग नों पोक्ता लेबा मणिपुर हाइबा युम मचा मा लेजरिब से मसीदी माना सुगेंग यंग तबगी वाराबा अदा अखोइना जो इंडिया की मनुंग दा चलबनी इंडियन मचा ने हाइब सारना अखोइ जो डेमोक्रेसी ने नैनरिबनी ने असिदा गवर्नमेंट अफबति तौरपसु याइदा येंगिसी डिसेंबर फाउदे डिसेंबर ददी हाइबि मतुंगिना हारदि डिसेंबर द लोइन हंजलाने द लोइरेना डिसेंबर द ला लोइरा अदि कुकी लोइन हंजलानी मैथे लोइन हंजलोरनी अदोइदि मखाताबा व्हाट मोर काइम लेतरेबा डिसेंबर तो गायरगा याब नत्रो अदुबु थाजगद्रा सिखानबम संगी मार्च 9 दा लंबी चटपे याहनगनी National Highway there freely women tawiyani with the blessing of the central government tawrani and also payloire adagi adu tawrani adu payloire sai ga janai na president lulgi manung mangi mi si kayano phagi mi kayano president lulgi mamang da so amma bor so kamal babu gi leigare adu di president lulgi mamang dani adagi mukesh leigare adagi ngasai ge lomi da nome kapsel halakpa नोमे कुकी लमेंटो है मन नोमे कप्सिल बस सरकार की सिक्योरिटी फोर्स ना कोदक तफादना पुंदना जो तौरोइद्राबा पाकिस्तान लोंदे की तौबा साथी गरबा टेररिस्ट सिंह पहलगाम के तौबदो मी कानो फारेदना अदरदगी लोसिन गरेदना
mapam terrorist mam lay mapam do hoi aduna mapal lay pak mana taubanina aduta tau action of the sidamakta di yade hana khalabasu surgical strike operation aduga terrorist amada chothaba naxalite chothari bamo naxalite kaya phare kaya hale surrender to hole haina india ge mapum ka dale riba aduga tai terrorist ki yamo kashmir gamada tawriba ma masa akan ba mong amada takhale ba manipur kana hayak pasidati akoi se amuram dati koi pungning buning sinungai oirabani koi bharat tagi pamjadre tongana lejerege haibisu ngamdogum to yasu yaroidaba lona aiko ngakana lejerege ya haibitu yaroidana lo mana bain tawrimni na constitution gi makada adudi chumna tawbirabra constitution that we are all equal higher in the eyes of law higher aduga india gi praja punamakta tawba treatment cha Manipur gi prajada Manipur gi maitai da Manipur gi tai community da yengi ba miyang chana karma miyang yengi noba aduna sigumba mayam masina aikho gi sida unprecedented crisis asi unprecedented crisis haibasi kanada parliament da bimolna haninga majani ado ai magi kanwa suai tare unprecedented crisis asi haining de ba india na ko ado aikho sida di free speech na public da kona rest of the ya ba unprecedented crisis never manipur da tori amukta thoki diri mongda hindu ga muslim ga tauna ba mo naga ga kuki ga tauna ba mo paite ga kuki ga tauba mite ga pangan ga tauba laigire ba tongan ma thokri mayam che masiga hoji kuki lamento hen makharna kuki punama ga sib influence torelga machin loina meleraga chita chathariba mogi MLA mantri babu yauna BJP babu yauna BJP yauyena haigadabni ne si BJP tongana thamma yaroi mantri anidu BJP ga natro hanagi popular government le let pau hauke nam sak ge aduga mo MLA tare au mamna support to orga chu tare to very much BJP ne ba BJP gi ruling party gi mantri oriba singna sarkar thugaina ba aduge manipur si thugaina ba union territory tan bada tumin le bisi kare haino silent spectator si di yai hen logana ba lo ko ta orebadi asomda defender na lo papli do plaintiff na or nakal mano opposite party na maduda deny to udraba nang na machin che haidip se lo se ai gine na haidip se aran bani ai yaning te nang na tu to we haidip to madu aran bani ai yaning te categorically deny tore specifically deny tore haidil di ma yai han lo na hariba karimba pli malore madu yai ya de haidana tumin sakara gadi o 마토미나 쿰드라버니 마야인 로그니 하이버군나 쿠키 테러리스트 나 토바 타박타 쿠키 만트리 MLA 쿠키 레슬레처 BLP 카노게 BJP 쿠키 레슬레처 싱나 토리 타박 마니포 토가이나 바토바 인디아게 마요타 왕앙칼 이베세 마시다 액톱 테러리즘나 소글리베세 마시다 거멘 인디아는 예행들을 레르바디 모이수 액톱 테러리즘 소글파니 하인 로그나 알루나 भारत मकी आयंदा अमिशान शमदोक चरिबा भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड अनुबा BNS की सेक्शन 432 मेथेरो नहरगा सेक्शन 432 दा टेररिस्ट एक्ट अछि करिनो हजानरी इंडियन पेनल कोड ते यौरमदे असिदा हाइरेबा अदुगुम्बा कनागुम्मा कांगरुप नत्रगा मियोय खरना इंडिया की अपन में शक्तम थुगाइना वो हनबा और नत्रगा टू स्ट्राइक टेरर in the minds of the people इंडिया की अपन में शक्तम थुगाइना वो हनबा द खुलाई पारगा मी हालबा कोलबा नत्रगा मियोय कांगरुप अमदा स्ट्राइक टेरर अकी तो जुम्बा टेरर इज चुमनेगी एफ्रेड टू PR do natreko highest forms of the fearness ki bigi kwadi chaw mong ado terror ko ya ba meteron de aki tu jung hai tare tak ni pong he ki bo jum ma tom na be ha tok pa mi ba me ta hat pa genocide to ba sigum ma si act of terrorism ne ba adugum ba tawli ba sing ashe masibu terrorist act to wi da mukta mi sibu khot pa to ga na life imprisonment तौगनी मपन जिसु फादोक तौगनी हैंग तौगनी अरुगा मी सीद्रगना चाहि मंगा देगी तादबदा
tani pigani han lady abako lady bapona se amuk makha da yaure ba cham tarahum do ge amuk makha da provision amada adugum ba ek of terrorism sibu sogat laba abatement conspire to raba lutuna raba masibu thing daraba masibu yahal laba adu radi mi de so act of terrorism ni haina logana for example praman oina rascal lamana aran ba toba criminal amana sorok mayada nupi ma izal mangan na ba natraga mi hat na ba tawada mayamna yengdana leraba achum ma pamba aina so mi yengdana es aidi kain ngam so da sidi krishna krishna chalo 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 haina chatpase aina karigma aiga angam makara tawudra gadi aisu aranba toba du de yawi saru ya hana lawna ba aduli amungai bi adudi ai hala moina aina kan to ngam jade adudi kan to ngam jada ba aina ka du doi no hai bi aina ngam bam leidena manak nang ba mi amada dukan amada phone to raga ibungo police ang to ko view asidana sigi mamang asida gunda ani homna nupamasa ani hom phudana hat ka degi tore ang to ko view natraga noi kana kana legi me am thoro kolwan hai bi abla awu kong mama to wi awu khana to wi yaidana adu ba um ta to draga idea afabane sium masile awu ya wa honate idea jaz ne idea ukeni idea politician ne idea mantri ni aruga idea gentleman ne chau 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 hai dana la kar ga di bawba adu bawba thodo go tu o gi ba khang gi bo oi banina adu bawba maram du da chen ba da yaur ka dina ba adu gumna sarkar oi ra so sida amadile prajana tawbana machana tawbana dut aba chawbana tawbana sorry habi phim phida khang tupi ubaktaba khoi ge helmet ubaktaba adugina fine tawba adudigi mi henna tongba gari machada adugina fine tawba adudigi gari manungda thongna phone tawba adu haidi akaya toy khara aina yada badak tawse policeman amana anina pharaga dani pibunga me where is lambi konkut ma konkut le dana du de thangai na dana du mi siri ba se asi di kanana responsible longni okay chigumba prajana seba mai thanda bagi ising phanganda bagi lambi semda bagi tolo pi da bagi adu degi yomnai kai phanda bagi lan loshin da bagi punama asi responsibility si government ba adu government di karim to ya de na le dori bra praja ai kone son magini government si chu doctor phamang gadam ni high court ta supreme court ta chingkhal leraga aduna aroi beda aina thamning si ai khoi punam ase government na tawjara kani hai bedi arwa ai di taru tawjara we na khali hoi to si to pa ya we to ni kana sa gi hemchandra hai do election lay bani khali tawshin na ga pare government ma se me santi la ga hajen na ga ko adu so afabo oi loi dorim ni pang na sana na hoi adu na khathang di pani por pyal de gi kari gi noi bu ai khoi wakat pham di le re na okay mana kain to ngam to ju thong thilu budi ngam ba pyal de di thong thin bam li te ba thong thilu bu yotum mama da kutum na sum saru ga chamane ba koi chedi phana phataba mi mo oirona chi minister do ma chang yang kai cham sang dana koi chang ke unage kana hai bada yane ba aduna khitang phaya hai bina adu ma po adu toraga maduna hekta santi phangani hai badi nate ba aduna koi puna ma makeup thosi koi makeup thokte di prajana makeup thokte di maraina tokjara kani wa to budi torakani e sai sing mathanda phamdara pado adu ngai share ga ti chehi ka ma koi wamin na le bita ba anu swai de impal da kari da sahal da khara sari thai hai bi sine ka su to de hai ba du nai sei no mai saktana na te mi gi mung manung da no ngai ba le kai da harau komai to budu adu to gum sai ba na te la lak ta wari ba idp sing na waram ga do ba akhona thengna ba kan da moi upai le ta ba mayam se sarkar na jo pasa pi na har ga lak tara pi ne na yan an lo thok ke na tra hogalak pa da center na manga ado ga state na manga ado ji ahum pi ne hai da ahum no so yawi yaude chingi kangbu da mete na taro ba jaga da di tum na ba mai cha khare adu da lak ahum adagi kuki na le ramba imphan de le ramba di moi de tum na ba mai chak te khara pai thok pai sin akaya to khara thok pani adu da di anate moi gi chu thok thok te hai ba na te moi gi khara thok pa do adu da pi ba sa ga tak thok khara ba bulldozer na tak thok khara ba marubhumi oi khara ba adu de yum sa na ba pi ba sa ga chi chu
mai magi situation digi matu ina khalan bam thoya ba alna rantara na kalai chakhale adi tare taune kalai chakhale hom taune kalai le chakhale akoi che akoi praja sa ai sa yauna akoi je matibong panda ba je akoi chi oile da punam ase lo ko ta su chatkadamni adu su kayam su challi chatpu di ko adegi lo ko na se lo na mukte to ngam banate sarkar pai banata banina khar guideline khar pi ba du to na direction khar pi bani adu akoi punam na ranti to bu sina me kap to si aduga social status tongan tongan le ripsing na me kap thuk min ra si ai was man tham jage okay pasan tham ge maroi ne khoi leriba praja sing se aware oiba si yamna maktangai fada ba pham duni ai mathang se oza GITAJEN dalak se gi oza khoi lebak se gi prime minister na su khoi independence day gi tharam khoi new delhi gi red fort pang thok pada khoi phongdo ki se khoi lo kaina changlak pa illegal immigrants sing se khoi mapung fana tak thokani masele na tharo ha ba pham se phongdo I adubu manipur gi context se yang kan su manipur gi thoiba crisis so khoi illegal immigrants sing sina ni ha ba gi pose dmak khanga ga le bani adubu india gi prime minister am khagna khoi illegal immigrants sing se khoi lem na tharo masi mapung fana tak thokani ha do manipur gi de hosi chei ani makai fazal aba khoi gi crisis da khoi gi ngasi for the illegal immigrants sing se kayam yam na khoi gi masi khoi deport to khage masa masai maram dam da ha bisu questionable am khak odi bani adu itaragadi makoi sing se mapung fana masa masa gi maram da deport to fa badi khoi gi manipur crisis se khoi normal si da lap gi post mak lei basi lei re ha basi yaroi dori bani makoi na ne khoi gi lan tarai basi khoi gi masai mata na kamai ying meaning oza chan khoi gi sum naina bada budi sum parai naina bhai tare ko aduga ngasai gi baraki adugumba like leader oi biri ba prime minister home minister ni ngang wo pham ji khoi manipur country se or kan da dum khoi ji sai area se dum phagi to nung sunu yaw ri ko hajum tori dana ko haji habi duni honorable prime minister na haji se illegal immigrants je khoi len ma tharo e jma am chang haire adagi honorable home minister na india ji india gi leimai dagi drug si 0.01% ko india gi leimai da khoi le heloi kan hydro adinga na han da khoi si manipur gi khoi dgp oi biri ba tare ko khoi respected members na su uniform set poi gera oi khoi lem tharo ga hydro mi khasu pha khoi u re ko ado sumna kan dana ka sai kari hai ni cookie area khar da di cookie area khar da di khoi chimai ko thro si popi thagal ine ko ado si popi mayam di popi na hai bani ko ado hana gi khoi hai banate hana gi lebiram lengak tu na su khoi video khoi magi office member video footage ka tawdana chimai ko thok gi wari ka tawdana mayam da khang gi lei ko ado gi sakhi du yang hai jabai wani hana gi lengak lebiram baduna hai biram bada khoi popi si lona yade ko drug ki kamda singi ko ai ga di mase tumna masi khoi maham bam changi na ngasi state force the central security force yauna khoi chimai ekar manga ka thatlega tara ka thatle khoi am tawri ko no mota di doi chena ba khoi ngasai gi village ma phare na traga madu chena ba sai tharam madu chena ba khoi kana ko leader to da khara phare ko le ha di pauta de adu ba khetlam ba khara ko adai de namna yanthat ba khara adu chena mi khara di phare da gi nokna drug to kakpa jangmada state security force ki gari vehicle chauna central security force ki vehicle kangpo pida thugar koi wari koi ure ko gari putu thugar koi wari koi ta re aduna ngai harabli lane da koi manipur da di haji manipur da illegal immigrant lady ba denamana drug ki chimai ko thong thari me am nje ada koi kam toro moi koi honorable prime minister hoi kana na yeng bada koi dum koi chuchampur gi karak pa mla mana su sai koi kara ni hana gi former dgb biramba koi lm khokti na su drug na te masi lei phajabai tha bani ga dum phungduk khibulai dina ko aduna dum tambada dum irong nong dong ma le sum khan bada ko haju shu tangai phadna kan gar irang se du hai bai wani aduga delhi yo hraga de dum khoi park ta khoi delhi gi khoi khara phajaba pa ama da phamaga dum sapun bun thangmin na bai mele sum ui dina ko sai ga sidna khoi si de yor kan di kari separate administration di khoi without separate administration khoi bari sharoi ga mukta na ha additional kan da minister khalai mi mele singja mele sing minister oi nam ka dore bibha sok pai kan da sai kari hai ni thok ta khalai ni sunu kan na mu sai cookie sing terrorist sing ba sai gi du mating pangsil laga mogi department da puri ba mogi sai gi ga dare minister sing du gi lai ba phan mayam ni da gi khoi adum sai kan na ba silli bra na traga na nomoi maru lai bra whatever drug tha ba sile amadi tawre ba poto so mayam je prime minister na usandana lai ba jinu ai te aduna khoi hajini si taseng na yengbiragadi prime minister ki mitse a delhi dagi phamaga yeng matam da manipur se ingangan upodi ko manipur da nate india gi mayon da phamaga delhi da phamaga
India gi lai structure gi chawr boundary area je kare kare ke legi se moina phama yeng padre uja pot ne ba maramdi moi gi mohut silaga ne ba son kan governor adagi wari ni chief secretary daga to khoi gi tongan ba section me amagi khoi central security force ki lai ba department me amagi khoi gi intelligence ki me am thamjing je moi mami ngata ne ba ko adugi feedback si pek ta bra question ne khang da bra question ne lai si ko aduna manipur thoki ba ngasai gi ichan chan tarik ahum 3 May 2025 ki chaw gra irang si khoi gi security lapses lai ga na khoi hai bim yawi ko den amana khoi kai ni thoi be issue je sahi ani hendla ba bo da thoi be issue kai noi je kai da hai da bi da union home minister na the community ni to ko du ethnic crisis ni ga thoi hai ga lai na pramani ni lai na aduna haju ti kai da ore hana ngasai gi manipur da thoi be irang si khoi gi friend kan yaure khoi gi ga friend yaure tongan ma khoi external aggression yaure khole ado mitop thok thok ma yam jin mar kan khoi gi FMR chalan ganu ga na khoi kathal le ga na hai no credit lo intro mo je credit adu ma FMR kathak ki busak to ngasi ke daure phone na cookie sing na ra kana kana ko ka mi khara na sa gi FMR se kathap ya ra ga hi phone challenge story ne ba ko ade khoi na onjel laga question to rise of you na khoi je photo ko es pa logi matungina changai ba du ma illegal immigrant me am ji mathakta question amtang na ta kana lo na ya de heram tam phabi yu pun bi yu ko amta di khoi pien ge ba khoi pramani ko khoi pien je ge ba thamoi da hoi tawi tor ma di tor nang ni ko tor nang ni tawu ta bu prajamiyam khangna es far manipur je khoi state amani India ki manung ki state amani India manung ki lam amani duna lo na ya ta thok ti khoi ya de ba khom je illegal immigrant bu isnu drug thari kang bu isnu thoi ba karan tori kang bu sing ji amtang di chaw namtang di ta fa na kang di khoi action la khoi mai pam khoi le je ba ko aduna sai area se khoi ha ni se khoi ga sai kari hai ni moina ngang bo pham moina hai ba wa se khoi na sai area se kan option to ning de ta bu sai area se di da khoi na sai lo do adagi kana go mi khana pai ra ga sanang mo sanara ba ha question khoi hangning ba la e ba ko aduna lai fem se jan khoi yam noi ta forum de lai aduna sabsana as a leader moina pi be assurance honorable prime minister pi bi ba the union home minister pi gi ba du ba chin ngang thokki ba wa do thabo ka uning ba pam lai man di masana illegal immigration no compromise hai ra bani na just go ahead to ro manipur su asigi issue se sabsana to matam da manipur irang ta khaim khoi nim ga ne ba ko manipur thui irang je kana foreign yauri kana illegal immigration kana lady kana mi top yauri ge je sabsana prime minister hari hum do manipur implement to bi ko irang ta khaim nim da ne ba then union home minister na pi ba draki batang su mangai Dr. No compromise hai hum do manipur implement to bi kari gi ga chi singmai thari me ko thui me an je kari gi ta ka uri de no khong de no moina helicopter moi army helicopter pairi me Suchampur pairi ba down pairi ba Mizoram pairi ba then amana ngasagi jiri pairi ba whatever manipur ki inter ko gi periphery area chingi area sin ko pai pai yengi me am na da ko khong de no ba adu de hendok na ngara na thui be irang si ba buda NIN na drone bomb sinare ha ba ji moi reporter phonge wai ma khata father ka action ge ke khoturi ko na jini di action nam lo khopi ha ne ba ko aduna whatever ko gi illegal immigrant am je ko di welcome to le tha lai re adagi den se kar hai ni mayam picture re adu hendok na ko mamang irang sing manung da yam no ai ta ba shok ba por ma hai wa ga na madu gi chap chap evidence pi ha ga di ekoi hai ro cookie in pi gi leader amani phar ga na chap chap illegal immigrant thor ko bot le ko madu meg la ro khudom ni ke hai ta ga di manipur lengak na ni ngai da manipur da 900 armed militant group tamo ko mamang thai gi 900 armed militant group ekoi with arms ko na manipur sang khre government phong notice phong jabani adi matung da mo kai dawre moi changai te na amuk lalam me soira me to me hai gare ko adu ka shukai gon mo gi investigation to hai la la ju ni relation ko shukai dre to bu cookie in bina adu ko 900 do members to innocent ni Brahmadi kilometer sam lamna kolom paraga lekta man la ko mini ma father study ki to la ko mini aduna mo gi leina ba yum lai char na ba chinja adi mo gi aadhar card mo gi adu whatever fana me piona union home minister direct memorandum piro me notice ko ure ko ai tara ga di manipur adu gumba 900 ko gi illegal immigrant me am do phone na cookie in pi na pusale ha ba ji confirm to for moidro ai tara ga di madu chumi ber la li ber se cookie in pi ta khoi pha ge pun ge to bir ga madu to thobi ko to gi dre zum leira mani hojik ti ko leira mani aduna cookie in pi na adum how pi da dum wale adu particular government job se Assam rifle da madu prior job security pi do ni ga ji mi khala ni ko chi je ai ta ga sai area si di da aikoi na haibana mani ko adu den amana mon to na mani jan ko aduna haibam to boi khoi ju hai bai do ni ta ga do mi ta dre ni na sai kai pai le ko adu bu ta dre hai dana su
as a Prajamo in a labor should be could look high with the Philippiadrico. High batari, Ngamatari, Manipur illegal immigrant Mayama, influx of have a Kushiko have the government having. Hanagam Langaton Hibani, Subsamatu data phone of the Lepo Hokip chairman or Pong like committee like a Adu may have no labor or Prime Minister na promises people India that no compromise high opposite. Tabo in Manipur implement of you. But under the time for the na. Okay, I'm going to say, I look conclusion point was I HEMCHANDRA the Lakchaki was Akuigi, a president's rule, Lady Canmanus, the Quay Center and Langa Party, when Masida Kugi, a separate administration Talaga Lariba Kugi, MLA minister, since a VZP, Suyari Bani Viz, Adu Itaragadi, president's rule, Lady Canmanus, the Quay Manipur, Gi, Infal area, the Unabaya, the Taragosoki, Topom from Tarakana Kugi, Punchalakan, the MLA VZP, Lady by MLA minister, since a Punchalakan Mako. Talk kumbasi political dialogue kumbasi tawgi steps lokot padi ude adubu hariba leader oriba makoina khogi irang horiba se khogi instruction chipira ka da khogi militant myam side khogi makoigi yaka matungi na chatoini adubu hariba leader singsigi mathak da khogi ngasi faw da party ki side gi oi tarasu khogi action se lokot pase amata udaba ki poram khak sule adubu khogi yamna masakna arba leader ang khakna ngasi sa fondo ki bada khogi president rule lei bagi matang sa ha tare khogi the process rule say palm the Saraka, the process rule lack no Bahodaba, leaders and later, but not to have a from Sufondo Kibabatari Masida. Come on, young Bay, Manipur, the Iran Hanjale, Hai Manung, the political crisis at the Magdi talk, a lady, Bagi Portam Cox, when we come at politics to Nukambugiti, Adum, she did Kudung Sab, loud and a pound when I should have Yausanita. Nasagi Manipur Tugaina Bohonabakan, the BGP Yawi. Sima Lali Haibada Yadong Mande. Yes. Madam D. Cookie, MLA, BGP, MLA, Tarit Yori. Pong and Lowing Boymatak, the Kentong. Yes. Adagi Pong no make caption by me Harpada, the Kentote. Adum Yarga Yingley. Aduga, I could MLA sing Amsung, Mogi MLA sing Unadi Hibacidi. I have de Moje Adum intimate oin a guy Kaidano Adum Salaga Pondo Nabagi Heidi Haidopaya the Bagi Adumina Topomale Adu Hojik Shoe Garment Shemni Haidana Emily McCain Dili the Loina Hajiraka Hagadra Hojik Shoe Loinoma other lady in Thai. She the way of the Hidak dog in tea with the Amani di Pangadra Ado Ataidi other Loinoma Adum came Tomla than a layena. Pau set maina tai aduna makoi masel gi mraktadi adum unaba wari chana ba se adum thok pajani adam amang na su koi gi politician amana hai haidare ne luching ba mana unari wari chanari hai gi basu lei bako adum unaba se di adum lei haina ba du lei solution purpang ngam daba hai MLA sing adusu unai hari ba kuki gi mrakta lei ba MLA sing adusu makoi gi di Moiki Mabu Simbira Baitare, Mabu Inkalaiba, sing Aduna Haidu Maya Batabani, other Magi Masagi, Oina, Wapam Amata Pondok Nabagi, Makoida Haksi, Labor Monday, Aduna, Kiboy Kangboy Moyayu, Chehayu, Dum Haiba, Cheto, separate Pami Hayu, Haiba, at the minor Labazani and Kali, Aduna, Hauzik Ladiba, Singi, area Singi the Ladiba Haitare. Cookie dominated areas still Ladiba Yanning the Lansigi Matanga Mitaina Hobun Nate a cookie Lansi Cookie no Hobuni Masi Chumde kind of Hairubugi Hairubuda Nukunda Lebiaro and Tantopa Mapan the Sienba Shidagi in part Lagi Chielaga Topas the Sienbu Natava Manung the Chintok Yam Yauri Boko Adu Makui Sing do Kana Amatana Pong Haibangam Deva. Handa katani Tadaugi, Luchingba sings. Makuidusu, Manipur Manunda Lega Haibangam. Manipur Manunda later Bagi Hangam. Aduna, City Haidiba, missing Dugi, Pin the Busindo, Pazana Pondo Hanbadane, Santi Hanjillakle, so Matingam Wayne Kaleb. Prime Minister na Handak Lada Hagibudu, Yam Taviam Nungai, Yam Paze. Ado Manipur di Manipur se India ki saruk ama oiribra oidabra adai duma yang kana hainingre ado Manipur ji India ki saruk amani hairagadi
immigrant sing koi border state sing the sangjila ga tribal singi lam amusung hak matli makoi gi mathakta chapchawa lahot kani lem tharoi haibani madumak singna chathabiradi koi gi manipur gi miyam na matam sangna dagi demand tawduna laiwa NRC chana halu pangtho u kaka na hairaga lauri si si adum masana pangthor ani kaina harau yai haibanida adubu manipur di madu harau gadra tasengna thabo ino onthor kadra haibsimadi haibada yam ngamdaba haitare masagi lanji horkum tamsida koina uri duni external aggression leire adagi foreign han yaure aju gidajen sun maagi duni ado hairaga khara leiraga manipur gi sidi mui masen pangata hanaba yam hanagan ba haitare na koi mising je yam hanagan moina uhun badu ada naga kuki ga hanagi busu sahi manga tro dum hanabani kaina he haiba gumbo hajuk thoi ji ju koi gi furup ani gi marak ta thokpa conflict ni ga haiba ado mamang da haigi duna adusu india gi parliament ta yes adu su masana haigi du su masana mu kaksaba sigumba luching masingsi masi kari haidong khangdena ado manipur gi matang dari machin thibada so kaide atai de or de wa la atopa state amadu oiramu duna se atopa state amadu oiramu bihar gumba state kharsa obo mi yam ba UP go do oiramu bengal do oiramu maru ni bengal ga oiramu de ngai na loge dabni ado manipur sidi koi gi moi na si yam thoksa bi da ba haitare koi singa hairak pasi to jai kadong no hai pai mari gi hai die ka an khalam ne ko si koi gi ing thok le sem basna jaw na parliament ta koi gi merger agreement to manipur da mapung phana chatla han bi yu ga na hairak puse moi is mine hai ba mi ka yaw ini he kai khalam do ma le ba ing kan bada hana gi lady sing sidi chatla ga uiru ngak tani do ado mukhoina pukhalam ba yam haning dre da ado si khara haiba hor ku ju apaba mani aduga merger agreement ta yawiba kogi close ma'am ningthi jana chatna halagadi akoi ju yam apaba state am ogidamni haibani da maduta natana makoina manipur gi missing se anti indian oibagi feelings layen haido hairam da basu yae ada sondana atomi masada laiba treatment maina pi lega madu oiradi masana sigi anti Indian feeling je lakta na tro adu di moina lan na tro la handana ba we ngasi phawda kari policy paikhat lage ba merger agreement yauri ba masagi kenodra 0.7 dra keno ma yawdo aitra sisida thabak ingkhangi thabak singse manipur la ko mi singsi pidam ne na khudung cha pin haiba na tra ba madu ngasi phawda kari pirage sineba adugi sanse so phangamadi mainland India ga compete to bodo waraba chakut po wali ba state sigi mahiroi sing adagi miyam sing asi khudung chaba kitang orsu phangamdong na traw ngasi masing yam ba India gi population ni yang kanda 0.04% khatang oiba manipur gi miyam sing India gi achok yam ba miyam sigi marakta compete to boda kamaina mai pak tuino hai banita masi dagi hendok tuna kawa amu mani gan yaure ji juko yam di labek phara bajani ado masi makuina thausabi da buduna maram ora kanda ngasi gi manipur gi miyam na pen da kholau miyam lauruk bani habse india na munna ningsing pham thoi khanthaga dagni hana smai thamja okay amasan thabigre ko gi mamang da so ko gi india center lenga na ko gi manipur gi praja sing de ko gi third class citizen ama oina ubi re habagi post phone do pasu like rabani adu itara gadi ko gi tofom thokpa ko center na ko gi india gi manung da leriba state amani habagi ko gi pikpham thokpa phompham thokpa rights sing aduga tofom thokpa da bak sing de tau tara gadi ko gi manipur gi praja sing na so haba tara ko center lenga ta adu hakna kogi hauzik leiriba pen da base leramoi tabagi wafam ni thambi sem nungai sei ngasigi thamjariba topic kogi manipur gi governor Ajay Kumar Bhalla na phone do kiba manipur da santi hanjillakle hariba topic sida khana nei na bada saru ya biriba oza HEMCHANDRA oza GITAJEN amadi papung KHAIDEM bani thagatpa phone do chari matang sida notice window na sindok saba notice dialog question chari meng tabiriba singbo mukana khuram chari
Welcome to Uttara. Central Government की थबकी एग्जाम माई पाके खलगदी करी पागदबनो खंगबदगी करी पारोइदबनो खंगबन हेना मरुओई Russell Coaching Institute Mayang Imphal SSC Defense Samadi Banking Exam Singi Thataruki Boarding Course Hauseragani Mafamasida Boarding the Labor Satro Kudingmak Thavaki Exam Singda Written da 100% Success Oiri Mafamasida Sakdaraba Retired Navy Air Force Samadi Subject Expert Singna Takpi Tambiri Boarding the Labor Satro Sing No Madapung Tara Ozaga Lunina Larik Pahanbaga Lunina Pung amagi physical training su pichari mafamasida subject khudingmaki shortcut methods su takpi tambiri akagnaba sit masing kun khaktani yawbining basingna mayang Imphal Bangun buya lerakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbi hau natroga akupamarol gidamak mobile number 8289 833 957 da contact tawbirau Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari Mafamasida thazaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics